الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 غرباء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضاه والحفظ مما بكره وبسخط. Amma ba'd, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassanglit ibn puji fa Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat ibn salam pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yari ni sab kita ni biyaon adlaw Jumaat awin kawa haba puas asar awin waktu sin budir sin Ma'had Moro al-Islami amun Sheikh Muhammad Shakili. So habiyaon biya way siya nakahadir so sin biyaon udjul niya masing-masing in mudir nagpasubli do ka nagpaganti amun faculty re sabdon ha Ma'had Moro. So inshallah subhanahu wa ta'ala in napi niya sumublikan niya wala sing kikita tanyo amin haray ni amin kabiyaksahan dagsingkitan yung pagkarungukan yung pagkakitaan di TV. So in topic niya amo na in hakikat sin la ilaha illallah. So itukbal ko kanya Sheikh falyatafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. Muna-muna sanglit iban pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pagsyukur sin sa taud-taud pagsyukur yasin yarinay-sab kami nakarihil pangadjian haagama kaluramayan magmumpaat inkaptangan sin mga kaguruhan sin kita niyo amuin kaya bibiyaksahan kikita sin kamuri hanidaul Islam kalumahinang sabab in mga kaptangan sin sila muin makabatok kita niyo pakasabunnalan sin ka Islam mga palanggungan katay manghuran sin kami nagdurungog hamahapon ini tukbal sin kami in sasalaman sin Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namuna bilang pagtaat pamoderna mo kalasahan sin dihilan niya kami waktu adlaw ini dumihil pangadjian maniyo tiyo labay din ha Quran iban ha sunnah sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sarta labay din ha pagpaham ha mga kakitab-kitaban sin mga kaulamaan sin ahlus sunnah wal jamaah nabangkil nila ha kakitab-kitaban nila biya na sin agi kaya baita na sin hambuok manghod in maudo na mo katukbal sarta yan daki kita sin kamo hakikat sin la ilaha illallah hakikatu la ilaha illallah hati niya kamattanan kasabunnalan sinwayroon Tuhan pagtag-ipunan hakasabunnalan tupot tunggal in Allahu subhanahu wa ta'ala. Dan hamanga sa laggo-laggo kawajiban sin kita ni manusia fa Allahu subhanahu wa ta'ala amuna in magtag-ipon kita niyo kaniya asalugay na to buhi di hadunya tap-tap sin pagtag-ipon haaturan sin syara hakabayaan sin Quran iban labay dain hapamanduk sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasupaya siya matawag ibadat taymaun sin Allahu subhanahu wa ta'ala nguyadto imanga sa laggo-laggo kawajiban iyakari kita niyo sin Allahu ta'ala padunya ini maksud dakula amuna imag ibadat sambil kialimpal niya halawm sin kitab niya mahamulya Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat. Kabaakan na to halom sin Quran ayat kay man tag-unom. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kulang labi way maksud ko iban way maksud ko piapanjari ko imbang sa jin iban bangsa manusia
malaingkan hasupaya sadya sila makapagtag-ipon tudyo kako. At niya maksud ya panjari kita niyo sin Allah Ta'ala hasupaya kita niyo makapag-ibadat kaniya. Simpag ibadat amuin dia akan kiabay ta halom sin Quran iban simpag ibadat amuin kaya pang Hindu sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil hasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kalima la ilaha illallah tiyawag siya sin kamatauran ulama. Dahil mga ulama sin ahlus sunnah wal jamaah in siya kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid atau kalimatul ikhlas, kalimatul iman. Hatinya in kalima la ilaha illallah, kalima tauhid, kalima pag-iman fa Allah. Siyu-siyu manusia nakaingat kaniya sarta kiabaubugan niya mamarahina ikasud niya palawm sin sulga sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kiaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sambil kialimpan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahadith Muad ibn Jabar radhiyallahu an, hadis sahih kia riwayat Abu Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siyu-siyu ing kaaunan niya, kahinapusan na sin kabuhi niya, nakalapal siya sin wayruun Tuhan. Hati niya nakapamung siya sin la ilaha illallah. Wayruun na Tuhan pagtag-ipunan hakasabunnalan. Malaing kanin Allah, imanu siya, yadto halawum siya sin sulga. Amo yan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Kalima la ilaha illallah. Liyabayan singkatan kanabi-nabihan. Labi awla in nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai niya pakatan manusia. Sarta den hamanga panagnaan lambang. Pianawag-tawag sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In kalima la ilaha illallah. Awwalu ma tad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kam Muad ibnu Jabar impanagnaan himungatmu hakauman ahlul kitab amuna inta abbitun mo sila wayruun Tuhan mapatut pagtag-ipunan hakasabunnalan malayng ka din Allah. Hangpu tagtu katahon piana abbiti, piana wagtawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kalima la ilaha illallah. Dahil nasabab yan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala pangadjiun nato bang biyaidiin in kamattanan sin kalima la ilaha illallah. Mamarahin na baha siya hilapal ataw mamarahin na baha ipanghindo sa jari pag-anggawtaan. Dahil nasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kalima la ilaha illallah madawhat na to in kasanyangan haadlaw akhirat, in kasanyangan dunya labi awla haadlaw akhirat. Bang na to siya kaya pangadjian sarta kaya hatihan iban na paragbus india akan nihayaon doon na kahapag-isbat iban kaya tangkisan inliangan niya hapag napi amuyat to imano siya kumakkal maghula alam sin sulga. Dahil hasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ayat halawm sin Quran na naabbi tinanawag-tawag sadya sinwayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan hakasabunnalan malayng kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban kaya babay halawm sin Quran ingkatan hababaw sin gumi ini pagtag-ipunan, pag-ibadatan
Dugaing din ha Allah Ta'ala, inyadto, wayroon kasabunnanan niya. Hati niya inyadto kalaungan, inyadto manghindarahi paamuin, hikalarak sing kalima la ilaha illallah. Qala ta'ala, dhalika bi anna Allah huwal haqq, wa anna ma yad'una min dunillahi wal batil. Hadamikyan yan lang sin Allah, bunalto din Allah Ta'ala, siya na intuhan mattan, siya na intuhan, amuin kalima la ilaha illallah, mapatuttuod pagtag-ipunan, pangayuan tulong tawang, iban siya imatan amuin Tuhan, mapatut pagpatikupuan singkatan dia panjari niya. Adapun lang sin Allah, mayad'una min dunihi wal batil. Adapun in uno-uno na, pagtag-ipunan siya, pag-ibadatan siya si manusia, dugaing din na Allah Ta'ala, huwal batil inyan, wayroon kasabunnanan niya. Dahil nasabab yan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, ingkatan pagtag-ipon parugaing din na Allah, inyan, malarak siya, sing kalima la ilaha illallah. Hangkan na imano siya bang magtag-ipon patuhan, hasupaya mabunnal, in kalima la ilaha illallah, subay tuod, siya hati niya mamarat saya gawgot. Baubugan niya, in di mabunnal, in kalima la ilaha illallah, bang di niya kupulon, himutingon, in kataan makalarak, hakalimayaon. Muna-muna amo rin tagot. Sabab amoy ni rin mga parkala, lumarak tuod, sin kalima la ilaha illallah. Amo rin parkala tagot. Dahil nasabab yan, haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Baqarah ayat 200 kay mantag unum. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. La ikraha fid din. Kad tabayyana ar-rusdu minal gay, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, lam pisama laha, wallahu sami'un alim. Wayroon paglugos sa agama. Inyari manunjuki pa mga sila, amin bukom Muslim. Long si mga sila mananapsin. Hati niya, wayroon paglugos, di man jari mulugosun imano siya, maun pa agama. Sabab mayta, kad tabayyana ar-rusdu minal gay, sabunnal tuod, timarrang, simawana, in agama ar-rusdu, agama kasabunnalan, agama kasanyangan, amunin agama si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal gay, dain ha agama kalaungan, den haaga makabatilan, den haaga makatigidduman, amunain aga mahi abijahal. Famayak purbit tagot, hisiyu-siyu, den hamanga manusia, innangu pulisin tagot. Bimana, himutin niya na intagot, wayroon na siya nagrida, nag-ibadat, hatagot, kiupul niya, at awalimayo timangkis siya rin hapagtawagon tagot, wa yu'min billah, iban na marat saya na siya gawgot matan fa Allahu Ta'ala, fakadistamsaka bil urwatil wusqa. Sabunnal tuod, nakapanggayunggong na siya, hawuko atawakan haluwid, makamdus lampisa malaha, di na siya makapuklas. Di na siya makabutan. Wallahu sami'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala sangat inluag atawa ingat hatungon hamanga pakaradyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab yan mga kiaulungan si Allah subhanahu wa ta'ala. In urwatil wusqa, kaayat ini, amuna in kalima la ilaha illallah. Maghajat siya sindua parkala rukun. Amuna in nafi, iban simpagtawagon isbat, inyari bakas na to na nalilay sa labi marayaw,
in kapag balik-balikan sin mga kaguruhan nato. Hasupaya nato tuod mapaham sin hakalima la ilaha illallah yaun di mara sin napi iban sin isbat. Sa di maglagi, hilapal si manusia in la ilaha illallah. Hilapal niya sadya. Di siya magtag-ipon, patuhan. Maanaway na siya nag-isbat. Damik yan, di day sab mamarahi, maglapal siya sin la ilaha illallah. Nag-isbat siya, di da siya magnapi. Di maghajat yan mga kaya ulungan sin Allah Ta'ala. Atin yari magkapaiddahan, makakawa ko kapaiddahan ng kalima la ilaha illallah. Bang muhati niya, timaptap kaurun haparkala rukun yan, napi iban sin isbat. Napi iban sin isbat. Dahil hasabab yan, suway siya mutang doon hakalima yan. Napihan mo in uno-uno na, atawakan, napihan mo in katan pag-ibadat. Parugaing din ha Allahu subhanahu wa ta'ala, himutingon mo, kupulon mo, sabab inyad to pag-ibadat kabatilan. Pag-ibadat, wayroong kasamunalan niya. Pag-ibadat, manghindarahi pagkakupul. Pag-ibadat, manghindarahi patagot, atawa pa syaitan. Adapun inhinangon mo, kamaruwa, subay ikaw mag-isbat, makna hinangon mo, bahugbugan mo, inkatan bahagian, simpag ibadat, patudjuhon mo pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sarta, wayroon sa kuto niya, hakatunggal ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil hasabab yan mga kiaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Kung ano mamatan, in la ilaha illallah, in jawab, maus, subay kupulon intagot. Subay kupulon intagot. Di mamatan in pag-iman si manusia, sin kita nyo manusia, fa Allah Ta'ala, bang in siya himihin ang sintagot, atawa kimakahagadatagot. Himihinang siya sintagot, atawa kimakahagad, tuod siya parkala tagot, malarak in kalima la ilaha illallah. Dahil nasabab yan mga kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intagot, mataod ginisan niya, kalau kita makasabot, misanda kuman hambuok pa duha adlaw ini. Mataod ginisan sin tagot. Sambil kiabaita sin mga sila ulama, intagot, kathiratun, intagot lang niya, mataod, waruusuhum khamsah. Impanguhanan din kanila, 5 intaod niya. 5 intaod niya. Muna din hayat to. Hi Imam Malik, na asumo siya simparkala tagot. Injawab niya, long niya at tagot, kullu ma ubida min dunillah. Intagot lang niya pagtawagon. Katan sin uno-uno na, pagtag-ipon, pag-ibadat, parugaing din ha Allah, intawag yato tagot. Katan sin uno-uno na, magtag-ipon kita parugaing din ha Tuhan, intawag niya tagot. Launghi Umar ibn Khattab, radiyallahu an, at tagot huwa syaitan. Intagot launghi Umar ibn Khattab, kawaakan tayong kaptangan ni Tafsir ibn Kasir. Intagot lang niya, siya na in syaitan. Siya na in syaitan. Nabang nato kita uning parkala ini mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Asal tuod subay na to, kupulon himutingon intagot. Sabab mayta, in siya kuntara sin kita nyo manusia. In siya kuntara sin kita niyo katan manusia. Pagkaamuyat to impamaham nila intagot. Kan Umar siya na in syaitan, kan Imam Malik rahimahullah,
Katan sin uno-uno na pagtag-ipon, parugain din Allah, pahuat tagot, in siya tagot. In agisab, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, at tagot, kullu ma tuzawaju bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw mutain. Law Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, in tagot law niya. Katan sin uno-uno na amuin, tuzawid, aw tuzawid, mangliulakan, ima na sin mangliulakan ini hanit, biubutangan kita sin Allahu Ta'ala had, hapag ibadat ta kaniya aun had, hati niya aun asal jangkaan. Di na kita manjari magpalabi, di kita manjari lumawag padan bat inyaun hinangan ta pag-ibadat, atawakan yaun na in aturan biutang sin Allahu Ta'ala sa huminang pakita aturan dugaing. Hadat tim pagtawag tujawid. Atawakan lumiyo kita rin nahad parkala biutang sin Allahu Ta'ala tanto in katudyuhan tatawag. Amin kita ng manusia. Had biutang sin Allah. Doon na kahapag tag-ipon patuhan atawa den ha mga parkala amuin pagtaat ta. Pangliulakad ta fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapangagad ta, hapagtaat ta patuhan. Amo yadto inagi, sin mga kaulamaan. Ang panila siyabot. Long niya wat tawag ito kathiratun. Impagtawag long niya tagot. Tawagit ang syaitan. Ru'usyahum khamsah. Impanguhanan din kanila, misampay sab sila mataod, panguhanan din kanila 5 taon niya. Amunay ni imang larakisin kalima la ilaha illallah. Di tuod mamatan impaglagtik sindila, atawa naghinang nagaw sindia akan sin Allah, bang di damakupol intagot. Ini mga kaulungan sin Allah Ta'ala, di majatu pahamasa na to bihayaon. Mataod pa naghinang din ang mga parkala. Nakalu-kalu makarihil kamumpaatan, impagpatumtum sin mga sila kaguruhan. Intagot balikan ta, intagot kathiratun. Bang parkala tagot, tawa syaitan. Inyan mataod. Waruusuhum khamsah. In panguhanan atawa nakura nila 5 taon niya. Hika isa niya. As-saytanu da'i ila ibadati gairillah. As-saytanu da'i ila ibadati gairillah. Amuna in syaitan, manaabiti siya, manawag-tawag siya, maun pa magtag-ipon pa mag-ibadat, parugaing din Allah subhanahu wa ta'ala. Tamo na mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kabayaan sin Satan, laungon niya in anak apo Adam. Atasan niya magpabilib. Atasan niya hati niya huminang siya dan umibog in tao. Sa satun niya hapangatod, anak apo Adam. Sa satun niya pangdungog. Sa satun niya hakal. Amo pa kay in Satan di siya sumasat. Imano siya, bukon siya halaw ibadat. Amo, misan in siya. Amo pa kay in Satan di siya sumasat. Hamano siya. In siya halaw ibadat. Atawa in siya bukon ibadat. Wayroon siya nag-ibadat, hindi siya masasat sin Satan. Misan imano siya nagtatag-ipon dumad daw fa Allah Ta'ala, iningat sin Satan tuan masasat na siya. Sabab mayta. In kabayaan sin Satan makaig, imano siya magtag-ipon din na Allah. Aminin kabayaan niya. Hangkan na kialimpan, hasura Yasin, ayat ka'numan. Kala Allah Ta'ala, Alam ahad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adum mubin. Alam ahad, bukun ka biabandaan namu na kamu. Biabandaan namu na kamu. O mga kamu anak apo Adam ipun sin Allah.
Allah ta'budu syaitan. Ayaw tuod kamu magtag-ipon pa syaitan. Ayaw tuod kamu magadahuwas-huwas sin syaitan. Hagas-hagasan kamu. Bangman kamu makaig. Dahil hapag ibadatan parugain din hatuhan. Amoy ning kabayaan niya mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Sabab mayta, innahu lakum adun mubin. Bunal to din siya syaitan yan. Bunal to din siya syaitan yan. Kuntara niyo matampal. Kuntara sin kita niyo manusia. In syaitan. Hangkan nari kita niyo manjari magad. Kabayaan niya mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magad kita niyo magrida kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan. Tiranan siya siksa sin Allah Ta'ala. Sab sin nagtakabul siya. Naisiyo si imano siya makaagad. Hapang hindu sin syaitan. Atawa magad hapag tag-ipon sin syaitan. Atawa sambil magtag-ipon na siya pa syaitan. Tanto imano siya yan. Nakupur siya pa Allah. Nakapagtakabul pa siya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nasabab yan mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan, manasat ha manusia. Syaitan, humagas-hagas ha manusia. Katahan pakarajaan na to di hadunya kaya nalamuran niya. Hangkan na aundain ha mga atulan. Bibutangan kita niyong atulan sin agama na to, agama Islam. Amo painwala kaya nalamuran niya imparkala. Dakula walaupun parkala sibi-sibi. Ilialamuran sin agama na to. Kumaon kita niyo aunda basahon. Ubos kita niyo kumaon aunda basahon. Matug kita niyo aunda basahon din ang mga kaayat-ayatan sin Allah. Makawati kita niyo aunda basahon. Manaw kita niyo aunda basahon. Dumatong kita niyo aunda basahon. Din ang mga dua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban ayat sin Allah Ta'ala halam sin Quran. Unay maksud mga kiaulungan sin Allah. Hasupaya kita ni uri makawa higong hagas sin syaitan. Supaya ri kita ni makawa higong hagas sin syaitan. Sa satun niya wining kabayaan niya imag asag dugo in anak kapu Adam habaw sin gumi ini. Makaig magtag-ipon parugain din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak muna mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inhi kamarwania. Inhi kamarwania. Dain hamanga parkala makalara sin kalima la ilaha illallah. Amuna timpanagnaan niya. Makalarak sin kalima la ilaha illallah. Amuna in syaitan. Hasupaya mabunnal inwayro untuhan mapatut pagtag-ipunan malainkan Allah. Suway tuod, di magad, imano siya, hakakahinang sin syaitan. Inyari, manjari rumagbos hakakahinang sin tao. Manjari rumagbos, hakakahinang-hinang sin manusia. Sumbahon nila. Yato hinang na rin ha mga syaitan. Nasubay yato siya mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Ati niya, malarak to niya to, kupulon tuod siya. Hasupaya mamatan in kalima la ilaha illallah. In hikama dua, al-hakimu zaid, al-mugayyiru li ahkamillahi ta'ala. Amin nakura, wayroon pang hati niya, dumihil siya hukuman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakan manghukum siya, sinwayroong panghati niya rin ha mga hukuman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nari at tumanjari mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Sarayaw-rayaw hukuman, amunin hukuman sara sin Tuhan. Mag-declare siya ba't in siya maingat siya hukuman sin Tuhan. Sinwayroong panghati niya ha Quran. Di manjari mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyabandaan kita sin Tuhan Rabbul Alamin. Alam tara ilal ladhina yad'umuna annahum amanu bima unzila ilaik
وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَهَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Sabot Suratun Nisa, damikian ayat ka'numan. Damikian mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini biasa wakatu tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kita niyo magpahukum hatagot sabab mayta intagot mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. India akan katu tanyo sin Tuhan wakad umiru ayyakfuru bih. India akan katu tanyo sin Allah ta'ala kupulun intagot, himutingon intagot, wa yuridu syaitan, ingkabayaan sin syaitan, ayyudillahum dalalan ba'ida. Inlaungun nin anak Apo Adam, laungun niya kita niyo sin laung amal. Wayroon kabayaan niya mga kaulungan sin Allah ta'ala, bang di kita niyo malaw. Amin ning kakuyagan niya, makaik kita niyo magtag-ipon, den ha, Allah subhanahu wa ta'ala. Makuyag tuod siya yadto. Bang imano siya di na magtag-ipon patuhan. Makuyag siya mga kaulungan sin Allah. Sa bangkaw nagtag-ipon fa Allah ta'ala, labay rin hapag iman, iban, labay rin hapangahagad gawgot, hakabayaan sing kalima la ilaha illallah, di tuan makapasasat kay mon syaitan. Wayro ni sab mahinang niya. Way mahinang niya. Sa bang di kau mag-ibadat patuhan, di pa kau humatihara sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, na tan tutuod, makawa na sadya sasat sin syaitan mga kaulungan sin Allah ta'ala. Inhika matuniya alladhi yahkumu bi ghairi ma anjalallah. Amunain sila manghukum sila, tawakan dumihil sila hukuman, dugaing dain haamuin hukuman piaturun sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dumihil hukuman imanu siya, pabukon amuin hukuman piaturun sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Damikian agad dayad to lumarak sing kalima la ilaha illallah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Hisiyu-siyu in wala niya piyang hukum, in unu-unu na amu in ayat Quran sin Allahu subhanahu wa ta'ala, faulaika humul kafirun. Sila na yadto in mga manusia kafir, nakapagkufur, nakapanghimuting fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Yan mga kaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil hasabab yan, di mamatan in kalima la ilaha illallah, bang di natutuod kahatihan imparkala tagot amunay mga kakahinang sin mga kasaytan-saytanan. Sabihin sila ini mataod mga kaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini ka maupat niya alladhi yadda'i ilmul ghaib min dunillah. Amin mga sila yadda'i ilmul ghaib, nagdaawa sila, makaingat kuno sila simparkala gaib, dugaing din Allah ta'ala. Parkala gaib ini, wayroon nakapatut sin kita ni manusia humati. Umingat pa kaniya sabab mayta naubos na in mga ulama limilay bang parkala gaib kiyabay ta'alam sin Quran tupot Allahu
subhanahu wa ta'ala in makahati kaniya. In tagdapo kun si simparkala gaib. Na mayroon manusia kapatot niya umingat siya sin gaib. Mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Nabihayaon makabag ko rin ha mga manusia. Muna sa inyong mga magkikita-kita namang di inihati niya mapangadji natin mga parkalayaw. Lumarak ini. Lumarak sin kalima la ilaha illallah. Nabang nalarak in kalima la ilaha illallah mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Darak in panauhid. Darak in panauhid fa Allah. Bang nalarak in panauhid fa Allah. Ibot pa Tuhan Rabbul Alamin. Larak in pangibadat. Darak in pangibadat. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu. Na mayroon sa manusia mabaya malarak in ibadat niya. Mayroon. Sebab kalagihan in ibadat ini bukan ini para pa Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat. Para katutan niyo. Hirihili sin Allah ta'ala in tumba sa adlaw akhirat. Di sab kita niyo mag-ibadat katanin Tuhan di na mapindah. Amin magkupol na yung katan manusia dunya ini. In Allah ta'ala rin mapindah. Damikyan imanu siya sa dunya ini mag-ibadat katan way magkupor. In Allah ta'ala rin day sa mapindah. Sa mamayta. In ibadat. Bukon patuhan. Bukon suko sin Allah ta'ala ibadat. Suko sin kita niyo. Sa hak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag nato inihinang hak sin Tuhan Rabbul Alamin, di nakita niyong siksaon. Haadlaw akhirat, mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Alimul ghaib, fala yujhiru ala ghaibihi ahad. Halawang pangingat sin Allah ta'ala in parkala gaib. Siya intupot makaingat, fala yujhiru, wayruun makapajahil, makatampal, makapatampal, ala gaibihi ahad. Haparkala gaib, hang sulag uno-uno rin ha mga ipon niya. Kita mo na mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayruun, makaingat. Hangkan nalaraka na, hapangitikan mo, hapangahagad mo, magpakita kau sin gulis mo yaon. Magpakita kau sin sukod mo. Magpakita kau sin alta mo na lawa. Magpakita kau sin pagpanaw mo. Atawa uno-uno nakatan parkala. Madto kau pa mga tao. Amuin. Wayroon day sa mapanghati ha kalima la ilaha illallah. Atawa wayroon day sa panghati ha parkala. Tagot. Wan sin parkala sin kasaytan-saytanan. Sa mamayta. Inhinang nila rin ha mga ray sa hinang kabayaan sin saytan. Magkikita-kita ini. Malago ini parkala mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Matampan in hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat di Muslim. Man ata arrapan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu syalatan 40 yawman. Haduga ing riwayat, man ata arrapan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul fakad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kaya riwayat di Muslim. Sabin ini, siyabot na to dahil mga parkala, makaingat kuno sila sin gaib. Hangkan nabiyaitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyabandaan kita niyo, mga sila magkikita-kita, patutod na kita niyo, mali iban humundong na rin mga kakahinang yan. Sabihin kakahinang yan, bukon lamod din na pag-agama. Unim baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din hatuhan niya Rabbul Alamin. Isiyo-siyo in miyanaw, maksud niya madto, patao amuin magpakita kita siya, uno-uno na rin ang mga piyakita niya. Mga gulis, aun sambihayan, magpakita sing gulis, mga kababaihan, na pagkita yaon hati niya, aun din ang mga gulis niya long niya, kakaluahan kawinda. Kumahagad yan tumagtuy. Kumahagad. Berilong niyang kaagi hasupaya yaon hati niya, ri ako kakaluahan. Suwailong niya patayo ning gulis yaon. Kimahagad inta o habihayad to. Aming babaiyat to kimahagad. Atawa magpakita siya si mga sukod niya. Aulong niya sukod mumangi.
Pakitaon niya ramik yan, si mga alta niya nalawa, magpakita siya, biya inilang niya nakakawa. Kulot buhok niya, maitom uno-uno na, mataod kalaugan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Kalaugan yung kulot buhok, kalaugan yung maitom. At awalong niya biya ini, mapandak malanjang biya ini. Masya Allah, wa na'udzubillah. Mataod mano siya kalaugan mang biya ini hantang niya. Kanin parkala ini wajib. Tuod humadli, imano siya. Lam tukbal lahu salatan arba'ina yawman. Bangyat tu siya kimahagad ha mga baita kanya sinta uyad tu. Di taymaun insambahayang niya kapatan adlaw. Wa na'udzubillah. Aduga ing baita. Ma na sinhadit. Siyo in nagmaksud matu patao magpuputika-putika. Maglulujum-lujum. On sambihan mga manusia kaingatan sambil katingog si manok-manok takwilan. Astagfirullah natin. Wa na'udzubillah. Takwilan ing katan. Nahinang yun si parkala sa itan. Mayroong pang lamod-lamod ha pag-agama. Gam naman inya ang suway hipakupul. Papalayuan sa babmayta. Lumarak sin akida tauhid. Lumarak sin kalima la ilaha illallah. Damikyan bang siya kimahagad ha uno-uno yung biyayta kanya sinta unang ngita-ngita yan to. Bunal tuod nakapanghimuting na siya hapiya naog piyaturon ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuna in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lagu-lagu do sa imano siya nang himuting nga Quran. Wa na'udzubillah. Kanay Allah subhanahu wa ta'ala nagparman siya alam sin Quran. Wa indahu mufatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamuha fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulmatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Suratul An'am ayat kay mantag siyam. Iban bunal tuod, iban yattuha Allah subhanahu wa ta'ala ingka kunsi-kunsian sim parkala gaib. Parkala gaib. La ya'lamuha illahu wayruun na makaingat din ha mga ipon piya panjarisin Allah sim parkala gaib yan. Tupot tunggal in Allah ta'ala. Malengkan siyara. Nakaiingat siya sin halawm sin dagat. Halawm sin katubig-tubigan. Iban kaingatan siya imma kaingat Allah Ta'ala sin uno-uno na mapakpak imma nga kadahon-dahonan kaingatan niya to sin Allah. How no siya makabutang, kuno siya mapakpak, kuno siya mabuhi, kuno siya mapatay, anong pangingat sin Allah Ta'ala. La ya'lamuha wayroon makaingat kaniya. Wala habbatin fi julumatil ard. Wayroon dain hama nga bigi. Tumubo akatigid luman sindum. Inyat po halom da pangingat sin Allah Ta'ala. Siya magpatubo. Wayroon hibasa atawa tahay malaingkan inyat to kiya susulat na ridto ha kitab niya matampal. Kaya susulat na halawm sin Quran, mahamulya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lumarak sin kalima la ilaha illallah, imparkala, manusia umingat sin parkala, gaib sarta parat sayahun niya. Ikalima niya, alladhi yu'badu min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Amuna imanga sila magtag-ipon sila parugaing din ha Allah. Hati niya in sila manusia magrida sila isabyaon pagtag-ipunan parugaing din ha Allah. Magrida sila sumbahon. Na inyari kita mo na mga kiauluan sila Allah. Bang kita tumanding paagama dugaing din ha agama Islam makakita kaw. Aw na manusia sumumba patao. Na inyari damikyan makalarak ini simparkala kalima la ilaha illallah mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Patubtubon na mo di impangadjian na mo murah-murahan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kaluramayan insyaAllah kasupatan na mo iban mapasawa na mo magbalik insyaAllah subhanahu wa ta'ala.
in mga parkala ini sa mapkalalagihan biya na sinagi ko numamatan in kalima la ilaha illallah subay kupulon in tagot kupulon himutingon layuan in syaitan sarta pataptapon na impagtag-ipon tunggal fa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan bangmansin Allah subhanahu wa ta'ala kapag aton kato taniyong imahapon ini misandak kuman mani tiyo pangadjian dahil halom sing Quran iban dahil sunnah sing Rasul sallallahu alaihi wasallam itukbal sing kami insasalaman kani magbalik alapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yato nadiyungog in nasihat patumtum sin guru sing kita niyo. Pangman insyaallah subhanahu wa ta'ala mahinang nato ito padduman iwan pamintangan hakabuhi sing kita niyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala habiya mangindua kita niyo supaya magkhatam kita niyo sin program sing kita niyo. Insyaallah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.